Mugiye kuganira rero akaba ari Eric Shimira Imana nkabamba mu ntara y'Ibitoki. Icyo tugiye kuganira rero ni ijambo ry'Imana tureba twebwe kandi Imana tugende kuri no munsi. Hanyuma nkabasaba buri muntu wese ro gukurikirana gushira mu gaciro no gushira mu ngiro, kuko kwiga ni byiza ariko kwiga no gutahura bigumugisha cyane, kandi kwigushira mu gaciro nabyo ni byiza cyane. Reka rero senge kugira dushobore kwigana iri jambo nza kubabwira mpejeje gusenga. Wese reka umuntu acire bugufi mu mutima wiwe senge. Mana yacu turagushimiye kuri ijambo ryawe ariryo bidukoranirije hano no munsi, izina ryawe ni habicubahiro. Turakwinginze gutubabarire mu mitima yacu aho twakebeje tugata inzira yo kugororoka, abahungu n'abakobwa, batama n'abatamakazi, twese hamwe n'abana bato twaje kukumviriza, twaje kukurondera ko agakiza. Turakwinginze ngo dukize, uturinde abadayimoni n'amashetani aha hantu, uduhe umwete mu bwenge no mu mitima yacu. Ijambo ryawe rigire ikimazi aba bantu bagiye kuryumva, tubisabye mu izina rya Yesu. Tukaba tugiye rero kuganira ibintu nshaka yuko umuntu wese akurikirana neza. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo kwakira agakiza nyakuri. Kwakira iki? Agakiza nyakuri. Ako gakiza turakaganiramo ibintu bitatu. Iyi si iragwaye, ariko irwaye ibintu byinshi bitandukanye, ariko ikeneye gukira. Ku bantu babikurikirana neza, ntabwo ari agaseseshwa muri abantu benshi barwaye, ariko kandi bakeneye kwakira n'agakiza, cyangwa se bakeneye gukira. Muri Bibiliya no mu bindi bitabo bivuga ku bintu by'Imana bitwereka neza yuko isi irwaye kandi isi irushe, niyo mpamvu ikeneye agakiza. Muri kino kigwa turakiganiramo ibintu bitatu isi ikeneye gukira uko ari igwaye. Icya mbere, iyi si yacu turimo ifise indwara yitwa icyaha, ikagira indwara z'umubiri, ikagira n'indwara zo kwizera inyigisho y'ikinyoma. Indwara zingahe? Zitatu. Iya mbere ni ukugwara mu mutima, aho ndani mu bwenge bwawe aribyo bibyara icyaha, umuntu akabaho nta mahoro agira mu mutima bitewe n'icyaha, n'ijwi rigenda rinagiriza ikibi. Iyo ni indwara ya mbere, iyo turayivura. Indwara ya kabiri tuza kuvura muri kino kigwa, turaza kuganira indwara z'umubiri. Abantu benshi ku isi babaye hari imiribiri irembye. Bamwe barataka mu mavi, abandi mu bishishito haba imiriro, abandi barwaye amakanseri, indwara z'imitima, za gute, amaromatisme, kuyibagirwa n'ibindi byinshi, ku buryo umuntu asigaye arondera n'ikintu agifise mu ntoki agashwana ngo mu mbugita yangiriye kandi ayifise mu ntoki. Izo zose ni indwara z'umubiri, kandi Imana nayo irashaka ko tuzikira. Icya gatatu ni uko Imana mu gakiza abantu bakenera gukizwa bategerezwa gukira n'inyigisho z'ibinyoma, kuko nayo ni indwara kandi yonona umutima. Ibyo bintu rero bitatu tugiye kubiganira neza twitonze, iby'Imana iza kutugendera muri kino cigwa mureka bari byo dusangira, hanyuma umuntu wese akurikirane, kuko mu ishuri ryo kwiga, ishuri ryitwa ry'ubumenyi ntabwo rihera. Hari abantu bazi mu bintu urashaka kugira umunsi n'ejo najyana, ariko kwiga ntibihera. Izo ndwara rero zitatu tuje turaganira, iz'Imana iza kumushoboza, n'ibindi turabandanya tuvyiga n'abandi bakozi b'Imana. Iri jambo ritubwira ngo kwakira agakiza nyakuri niryo jambo nabonye ko tugira dusesengure neza. Turabanza tuganire amajambo abiri ari mu gitabo ca Bibiliya. Irya mbere riri muri Yeremiya igice c'indwi umurongo w'8 n'uw'9, irindi riri muri Zaburi 103 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Imirongo y'ayo majambo abiri niyo tubanza kuganira. Imana igihe yari mu muntu hariho ibyiza nuko yashaka ko amera, n'igihe yari amaze gucumura icyaha kikabyara ingaruka nyinshi muri we,
ariko harimo n'ibindi Imana yashaka kumukorera kugira agarukane ishusho ya mbere. Ibyo rero bipoperanirije muri ako gakiza. Hano muri Yeremiya, mu gihe cya Yeremiya yegeze kubaho ingorane y'abantu bavuga ngo barakijijwe ariko bafise ikibazo Imana itemera. Haranditse ku murongo w'umunani ngo haranditse ngo mbega mwizigiye amajambo y'ibinyoma adafise ikimazi. Mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari imibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya. 10 maze mukaza mugahagarara imbere yanjye muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanjye mukavuga ati turakijijwe. Mu gihe cya Yeremiya hahagurutse umugwi w'abantu bitwa bakizwa. Umuntu agukizwa hari ukuntu muri ino minsi hari ukuntu n'umuntu yabatijwe gusa bakamuha carte de baptême cyangwa cy'umubatizo kubera arico niyo wimukiye muri bishengero presente ati umukristo hagorekana ingeso nziza no guhinduka ko ukabugendera mu kintu c'icece gusa kuko byo naho uraruragwana muhira unimana utukana usambana ariko kubera ufise ubuhete gusa kandi ibyo shengero bakaba bakwemera ukaba wumva bahije ko umuntu w'Imana. Ibyo rero ntabwo mu bintu by'Imana byemewe. Mu gihe cya Yeremiya hahagurutse umugwi witwa bakizwa ariko wiba ugasambana ugabesha ukozereza abayari imibavu ukagendanira n'izindi mana ukagira n'ibinyoma muri bo ariko ukavuga ngo twebwe twagezeye ne twe twarakijijwe agakiza twaramaze kukaronka. Uyo mugwi wari uri muri ico gihe cya Yeremiya ntabwo Imana yawemera, niyo ngo bari baratahuye nabi ico arico agakiza. Niyo mpamvu abantu bose bakwiye kubimenya neza. Uwo ni umugwi wa mbere. Muri Zaburi y'103 hoho handitse rino jambo ryiza ryanezereje, reka turisangire. Haravuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho namwe bimbamo byose muhimbaze izina ryera. Mu muntu habamo ibintu byinshi. Dawidi aravuga ngo umutima wiwe utegezwa guhimbaza Imana. Twibutsa abantu yuko Bibiliya ivuze umutima ibivuze ico bitwa imbaraga z'ubwonko, ibivuze ubwonko, ibivuze amanere sensitive, ibivuze ibintu byinshi. Ico kintu gituma wiyumvira ati ngende ku isoko ngaruke aho twiyumvirira ico kigega cy'ibyiyumviro nico bitwa umutima. Ibyo biri muri Yeremiya 4:14 ahanditse ngo kuri ibyiyumviro bibi mu mutima wawe. Kandi ahantu haba cyo twa pense ni mu bwonko. Aho mu bwonko bw'umuntu rero abo muri conscience aho babera ibyiyumviro no gutekereza neza, aho niho Imana yari ivuze ngo niyo ibyo ni Imana yitwa umutima. Kuri ino ngingo nshaka yuko tuganira neza yitwa kwakira agakiza nyakuri. Nuko Imana mu kwakira agakiza ntabwo agakiza ari ikintu umuntu yambara nk'ikoti, ahubwo ni ikintu gihera mu mutima. Dawidi aravuze ngo umutima wanjye himbaza Uhoraho namwe ibindimo byose biguhimbaza. Kuba ngo umuntu abaye ibintu byinshi ariko ibyo bintu byose biba bikwiye kubaho byumvira Imana. Ariko ku murongo wa 3 harabandanya kuvuga ijambo turi muri Zaburi y'103 aranditse ngo mutima wanjye himbaza Uhoraho ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose, niwe hari ibigabitanyo byawe byose agakiza indwara zawe zose. Imana hari akandi gakiza dushaka ko nukudukiza nukuduharira ibigabitanyo byose ibyo bitwa ibyaha. Mu mugambi w'Imana kuva umuntu amaze gucumura akinjirwamo n'imbuto cyane n'imigera y'icyaha. Umuntu yari yononekaye, umuntu yari yanse Imana. Ahari urukundo yakunda Imana rwasiro gukunda Satani. Gukunda ijambo ry'Imana akundwa ngo gukunda ibinezeza, gukunda isi byari bisubiriye iby'Imana yari yarasizeho byo kumugirira neza. Abo bantu bameze gutyo Imana yabageneye agakiza. Ariko Dawidi aravuze ngo Imana yanje niyo mbabari ibigabitanyo byanje ikabinkiza ariko ikanangiza n'indwara zose. Muri iyi si ibyo bintu Imana nibyo yitwa agakiza. Ijambo tuko tuganira itugira mu kwakira agakiza nyakuri. Wasanze kwakira agakiza ntabwo ari kubatizwa kugenda gusa. Naho kubatizwa ari byo ariko kwenda bakagushira bakagukurayo. Ushobora kubatizwa ukava bibaye muri kurusha abandi. Nta nubwo ari gutunga Bibiliya gusa. Ubona ko muri ino minsi iyo gusa umuntu atunze Bibiliya agashiramo n'agakoti nkaka n'ahari n'amafuti, uwo muntu aba abaye igihangange. Imana bamaze kuyigira umuntu azi yuko gusa
usize ko gusa n'ishatu ukagira n'ubusaraba ku ikoti hano ukaba ibyo gusa byamugize umuntu w'Imana, ntabwo ibyo ari byo bitwa agakiza. Kuko ni nk'abantu mu miryango rero nkunda gukoresha imvugo yo kubona yuko ibintu abantu bagira benshi atari byo, n'ababifise bari hano mu mbabarire. Hari ibintu byitwa alliance biba muri mariage, ya mpeta bambika umugabo n'umugore bambikana. Mwarayonye iriya mpeta ku bantu bakurikirana iriya mpeta mu Faransa yitwa alliance, bigasigura amasezerano muri hagati y'umugabo n'umugore. Nico bisigura muri Bibiliya, niho muzosoma mu bitabo by'Abaheburayo gusezerano rya mbere bitaba kagasenga nuko ngo n'isezerano ry'Imana n'ishengero ryayo naryo ryitwa alliance, bijya biza byitwa mu isezerano mu Kirundi. No kuvuga ngo abantu benshi bazi ngo kugira mariage ikomere biboneke ko yafashe ngo nuko ngo bayanyambitse iki ngo impeta, ariko ntabwo bagiye bakubitana ingumi na ya mpeta ikagukubita, na ya mpeta ari igihe kugira ahubwo akaba ari inagukubita ko kubera yigukubitishije. Ni ukuvuga ngo uko guhendana ko kumva yuko akuma ariko ko kwemeza yuko mubanye neza kandi muri aho mu isoko, ibyo byose ni kujiji. Niyo mpamvu ibintu byitwa agakiza ntabwo ari uko gusa ufise Bibiliya zo kuririmba, uvuza n'igitari, uzi kubyina neza, were kuvugishwa, ibyo ntabwo ari cyo kibazo umutima ufise. Ahubwo umuntu yakiriye agakiza, Imana imubabarira ibyaha akaruhuka mu mutima. Uwo muntu Imana imukiza indwara z'umubiri kandi ikamukiza indwara yo kwizera ibintu bitanditse muri Bibiliya. Ako gakiza ko gukira ibintu bitatu niko bitwa agakiza nyakuri. Ibyo rero Imana yarabitanze kandi yarabisezeranye. Ibyo nibyo tugiye kuganira neza muri ino ngingo yo kwakira agakiza nyakuri. Aho musanze yuko Imana ari ugushaka ko tumera, reka duhere ku gukira icyaha. Icyaha n'ijambo rifise indome zitanu ariko ryubitse isi. Iyi si yose izize icyaha. Abantu bose bankana, abapfa amatongo, abapfa ibiki, ababyara umwana umugabo ati ntabwo ndamwemera uzovuga wamupfuye, abandi ngo nanjye ngo biragenda uko, induru, abasambana, abantu bose yaba ubukene, ibihombo, imirimo itera, ibyo bintu byose biri ku isi by'ingorane byazananye mu kintu cyitwa icyaha. Cyabonetse muri Satani mu ijuru, arosha ababyeyi bacu ba mbere baracemera. Ubwo ruhererekane kugeza ino saha nibwo babyaye izi ngorane zose. Icyaha rero kiraremeye, nta muntu yocishoboza ku isi kucikuramo. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo 11:8-9 yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze jewe ndabaruhure. Yaravuga ngo mwikoreze ingata yanje kandi munyigire ko ngo n'umutwaro wanjye ntabwo uremeye. Aya masomo abiri yerekana ko ku isi umuntu ashobora kubaho ariko ari icyaha kimuremereye kandi akaba yaravuze niyo azogikira. Ariko ahantu gusa honyine hari umuti ni uko umuntu aruhurwa na Yesu, agaturwa na Yesu. Ibyo abantu babyumve neza, nta handi agakiza kabonekera. Hari igihe muri bose bari imyizerere myinshi abantu bakababwira ko Yesu atari batanga agakiza. Ntibishoboka. Impamvu kera kugira ukiri icyaha wica intama, umuhereza akabigiramo uruhara. Iyo rero udasubiye inyuma ngo wice intama cyane ugaruke mu isezerano rishasha wemereye Yesu, ntabwo wokira ibyaha. Ibyaha utabikiriye mu ntama nawe cyane ubikiriye muri Yesu ntabwo bishoboka. Ariko usubiye naho nyine mu ntama, uwo uvuze ko Yesu ataje kuko intama zagereraga Yesu, uwo rero yayiyiziye. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyakozwe n'igice cya 4:12 handitse ngo kuko nta agakiza kabonerwa munsi y'ijuru atari muri Yesu. Aho niho abantu bashobora kurongera amahoro yo mu mutima ku ngingo yo gukira icyaha. Kuriya ku isi abantu benshi bagendana amajwi abagiriza ikibi, ariko Pawulo hari ikintu yavuze, hari ikintu yabwiye Timoteyo, yamwandikiye ijambo ryiza cyane. Iryo jambo riravuga ngo, haranditse muri Timoteyo cya mbere yamwandikiye igice cya 19, haranditse ngo ugumye kwizera ufise umutima utari mwijwi rikwangiriza ikibi, iryo bamwe bashibiye bakamera nk'ubwato busabye mu kwizera. Hano amubwiye ngo wewe ugumye ukwizera ufise umutima utarimo ikibi. Umuntu rero ategerezwa gusengera uwo mutima, aho ubugize agakiza ko mu Mungu, akakiza ko gukira ingingo bitwa icyaha. Icyaha rero kigira amashami menshi, ariko umuntu wese akwiye gusaba Imana akagikira mu ijuru.
mu ijuru ngo habayo igitabo c'ibyaha. Ibyo byaha umuntu wese mu kintu akoze, ikintu ukoze, ico wiyumviriye, ibyo bintu byose Imana irabyandika iyo ari bibi. Umuntu wese hari ikintu bitwa urubanza, umuntu wese ategerezwa kuzoburaniramo n'Imana. Umuntu wese akantu kose yakoze, caba ikintu ciza canke kibi, umuntu wese ategerezwa kuzobazwa. Ibyo mu gice cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5:10 haranditse ngo kuko twese tutazobora kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ico yakoze akiri mu mubiri, ari iciza ari kibi. Imana ni boss mwiza, kuko yaba bakoze nabi azobahemba, n'uwakoze neza azomuhemba. Kwiherezo ry'iyi nzira hariho ibihembo byo ku bantu babiri, kandi hariho ibihembo bibiri. Hari abantu bakoze neza, wanditse abahowe, abashonyi barabagaburiye, basuye abantu mu bitaro, inshuti zawe warazifashije, ntabwo wigeze urwana n'umugabo, ntimwatukanye, n'abana bawe bareze neza, ubwo ntiwanyoye ibitanyobwa, ngo haba iwawe no mu rugo, ahantu hose n'uwo mwagiranye ikibazo waharanira kwitatura nawe no kwihana. Abo bantu bameze gutyo barafise ingororano, kuko umuntu kugira azokwemerwe n'Imana. Ubu abantu benshi bashaka kuza bakaza nkaha gusenga aha hakaba ariho tuberareranda. Reka ndabaza, ubu hano hari umuntu akubwiye ngo ntorera nk'umupagani, hano hari umuntu wapfa kumubona? Hano nta muntu wapfa kumubona, kuko twese mega turoye mu ijuru. Ariko n'abandi ibintu byitwa bidini no gusenga, n'umuntu akora ibyaha byinyegezamo, kandi winyegeje mu bintu byitwa Yesu ukabyambara nk'umutamana, ibyaha urabikora. Kuko nk'ubuje we ndabigishije ubu nje iwawe nkakwiba telefone, naho yoba yabuze twararanye turi babiri, byo gukora gupfa kuvuga ngo ariko ntiyobariwe, kubera uzi ngo ni umuntu w'Imana. Ibintu byitwa kuba ibyo bintu byo gusenga kuba gutyo, hari abantu muri no minsi umuntu wese ushaka kwikorera ikibi abyinyegezamo. Ariko umuntu kugira Imana izomwemere aje mu ijuru ry'Imana, ategerezwa Imana itegerezwa kubanza kumwemera Imana yonyine. Mu gitabo kimwe nasomye cyitwa Ellen White saranditse ngo ntabwo ari ikintu cyoroshe kw'Imana kwemera, ntabwo ari ikintu cyoroshe kwitwa umukristo. Buriya kugira umukristo, hari abantu bavuga ko umukristo ni ukuba wabyinye wataritse n'ibintu utayaje. Ntabwo ari kuba umukristo ngo ni ukuba nka Yesu. Rero abantu nk'aba bantu bari muri ntara ya Muyinga bose bavuga ngo n'abakristo, ngo n'abakristo da. Iyo bari bameze nka Yesu, hariya mu isoko bariya abantu bose bo mu isoko baba bameze nka ba Yesu. Muri quartier mu rupangu abo mu bana ari ba Yesu, aho n'ubwo bari umukristo. No kuvuga ngo nta kwikanga ngo baramura mu mufuko, kuko abo bantu bose bikanga bose bafise iyo basenga kandi bitwa abakristo. Niyo mpamvu isi yuzuye abantu basenga, ariko ibyaha hakugabanuka byiyongeye. Nuko abantu isi yamushije umugambi w'icyo bitwa agakiza. Agakiza wo gahera ku kwemerwa n'Imana. Imana nawe kugira ikwemere, uzosoma itoranya Dawidi biciye muri Samweli bamuzaniye abantu benshi bo muri uwo muryango ngo batoranye, ngo arebesha amaso ngo areba ku mubiri, ariko ngo Imana iravuga ngo uriya Dawidi niwe nemere kariya kana, ngo kuko jewe ntareba nk'abantu, ntareba inyuma, nirebera mu mutima. Aho ijyanye muri aho tutariko turareba, aho hari ikigega cy'ibyiyumvira umugabo wawe atazi, nanjye utazi ibyo ndiko ndiyumvira. Aho niho hambere akwiye kubanza kwemerwa n'Imana, kuko iyo mu bwonko niho uvuga ngo no gukubita siwe wavuga we nzokwereka naho tuzokurana, sinzokwemera, sinzokubabarira. Ibyo byiyumviro by'ibyaha biba muri bo bahindanye. Ni ukuvuga ngo aha abantu batabona utukira umuntu ibicuzi nk'ijana kubera atakubona, ukamutuka ukamwonona bitewe n'uko nta muntu akubona, ariko Imana yo irakubona. Ubukristo ro buheraho, umuntu akabanza akaba mwiza indani mbere y'uko aza kuba mwiza inyuma. Iyo ugerageje kuba mwiza inyuma, abashitsi bavuga ngo hodi nawe ariko mu Rwanda nigeze kubona akantu abantu bakinye, umugabo n'umugore ngo baragwanye, umuntu atambutse ngo yumva mwenga n'ingumi yinjiye, baca barabivamo ngo yari siporo, ngo kako turishusha, ngo kako turagira siporo. Nawe niko nuwangu agiye bongera baragwana. Buriya abantu benshi bashaka mu inyuma habe heza,
ariko indani harapfuye haraboze hanuka ari nka nyabarega nuko isi ishaka kumera. Ibyo nibyo bitwa uburyarya n'ubufarisayo. Buriya mu Imana mu bantu yemera Imana nahito mujana mu ijuru uwo muntu iremera umuntu akora ibyaha agakutura none ukavuga ngo ngira ngo ibyaha isi ndayige nta cyaha na kimwe ntazokora jewe niyemeje gusha. Hari umuntu twahuye arambwira ngo jewe nzosha ngo jewe nzosha ndabyiyumvamo ko ukuntu mbeze numva nzosha. None muri ino minsi umuntu uramubwira ngo wowe uzoja mu ijuru ntabwo uzosha ntabwo uwo muntu ameze gutyo. Umuntu akwiriye kubaho ariko afise n'ibyizigiro by'icazoba ukavuga ngo jewe nzosha nawe mu mutima uzi uzogira uzosha cyangwa ukizigira nka ba Paulo bavuga ngo narakoreye Imana ibisigaye ndikiwe iki ikamba n'ibyo ukabyizeye. Wowe umuriro ntuwemera no kuzoja mu ijuru ntaduzi kandi urindiriye Yesu ngo mubisa ngo n'amababa muzoyambara ngo mugirere ngo muguruke mugirire ububeshi. Noneho mu mutima ahindani muri wewe ni Imana yera ikareba yuko watijijwe wihaniye. Nawe ndi kuza kumbwira ngo karibu dufungure ngo ni ubime ngo n'ibindi bifashe ngo n'ibindi ntabwo byemewe. Banza umuntu w'Imana indani ukirisituke kuko ngo akantu kose twiyumviye ngo gashake kabe kabi kangana nuko ngo mubyeyi Imana ikandika ngo ko wagikoze ahubwo wabuze gusa mugikorera. Nawe Imana irandika ngo yamututse ibitutsi 100 mu mutima kimwe cyitwa uko ikinguko yamudoza inyundo mu mutima kuko ari umuvuga ati yaba nagize ikinyundo nakudondagura nkakumena umutwe. Imana yandika ngo yamumenye umutwe nuko Imana yandika umutwe yawukuye ko yawujanjakuye yamwishe. Uvuze ngo no kwiki byo mu mutima Imana yandika ngo yamwishe Eric yapfuye ikandika ngo Eric yishwe na Jean nuko Imana yandika nahagiye ndabivuga ngo wewe yagize yamwishe. Uvuze ngo uwo banza kakuru ugapfa uri umusazi wikorera amasashi yose yo mu isoko ry'imugini Imana irandika ngo yamuroze yasaze n'amashashi yayatoye nuko Imana yandika. Nukuvuga ngo iyi ndani muri wewe utaraza kutwikirisiturako utwereka ko wabaye umuntu mwiza hanze ubindani hehe ubindani mu mutima. Buriya jewe bigeze mbere uko nakira ubutumwa nari umudivantiste umwe nyene w'indani bamwe ngo indani mu nyuma maze kubona iryo dini ryaraguye byantwaye ku mwanya byansaga umwanya munini nariyumviye ati bari basomeye isomo ryampahamuye ryo muri Mariko 7 umurongo we bavuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha byagezwe n'abantu. Ndimbira bwa bundi umuntu ashobora gusenga nta kindi cyaha bise atagwana gatukana aticana atangana ariko akazira yuko yizeye inyigisho z'ibinyoma. Ndavuga ati ubu butumwa ntabwiyemo nzoca mu munyabyaha umwe wa mbere ibyaha byose ndabikore hama nzoshe kuko no kuzo buriya kabwire reba kubona waragerageje iby'Imana ukabibamo ukabyizera ukazozira ko umunsi umwe ariko uracana kwimagura yanse kwaka ibiti byanse n'amakara yanse akana kaza gusa ngo mama ngo zinyiri byane ukoshe ugacoka kubiti kandi ugahoye ubusa kwera imbagura yanse kwaka. Ico cyaha cyako kamurenganije mwijuru utacihanye bizojaye ico gusa hanini kindi ukaba warakororotse ahandi ari wowe werekwa unabyina nikorasi uteye korasi guhera mu gatondo kugeza saa 10 udaciye ariko ukazira ngo akana kawe warakarenganije imbabura yanse kwaka ukadoda ukoshe kubera ishavu n'inyotsi. Ico cyaha gusa ntuzoje hehe mwijuru. Noneho ku bantu babikurikirana ntuzi ko ari umuntu yidudura atembagaye ngo aho niho barara. Burya Yesu umuntu yari gutembagara akamubwira ngo utoyijana ako kantu gusa nkako ako kantu gusa ako kangana gutyo Imana ikazoka guhora. Icyo ushatse kubabwira muri ibi bintu byo kuba abantu b'Imana ndasoma muri kino gitabo c'Abaroma iki kintu bitwa icyaha cyasoma ikintu kimwe iyi ngingo ya mbere y'agakiza ko mu mutima ariko umuntu akakira indwara bitwa icyaha kiremereye kidutesheje amahoro giteza indwara. Ibyo ndabyo yigisha ukuntu n'icyaha giteza indwara z'umubiri. Hano hari abantu twararitse baba baje no kwifuza no muri twebwe turabaye hari igihe n'indwara yanka gukira bitewe n'uko usugenda nishari ukagira inzigo undi mugore yigurira igikanzu cy'ibihumbi 100 ngo urujya rukanzu ngo umukanzu
kandi ari kanzu batamuvuga ngo ni umukanzu ubwo bwabo bwo kutanezerezwa n'ubundi yiyambariye. Umubanyi wawe yiyubakiye ikizu cyiza c'umiliyoni nk'ijana ngo yaza ngo wese ntazoguturira se ntiyazi. Ubwo ni urwango, ibintu byo kutanezerezwa n'ukundi abaye neza, ukagenda n'inzigo ukagera uri kideni basize mu revire, hari n'indwara uzopfa udakiza. Munyumve neza, n'abantu babanye n'abagabo babo n'abagore babo babanye nabi, hari indwara bakira kugihamana aperi, keretse bishizemo ko nta bibazo bafise. Utabishoboye ntugira, naho wogira ngo iki ari ibintu udashobora gukira, kiretse wishizemo, kiretse turaza kubabwira umuti wakize. Hano haranditse mu Baroma kuri ino ngingo bitwa ibyaha, haranditse hari ikintu cyantangaje, rimwe umurongo ndababwira ko ari rimwe oyaga ni mu reka ndebe hano muri kino gitabo cy'Abaroma cya 6 umurongo wa 12 kugeza ku 14 haranditse ngo none rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa. Iyi mibiri yacu izopfa, wabyemera utabyemera, mbona n'ubutwirirwa dupfa. Hejuru y'uriya rupfu hari urundi rupfu rwa burundu rwo gukuraho abanyabyaha burundu, hagasigara abagororotsi bakazoba mu ijuru imyaka 1000, bakazogaruka ku isi kuyibamo imeze nka Edeni. Ibyo biranditse. Noneho Imana kuko iyi mibiri yacu izopfa, kamere ntikatoshe, kuko ari abantu barongorwa na kamere mubwiye ngo mukubite ntiyamukubise, mutuki yamututse, mwimeko yamwimye. Hari abantu kamere ari yifashe vura, muramaze kubona imodoka shoferi yari imbere, hari abantu mu mibereho yabo kamere ari yifashe dirigisi, mu itabi yanyoye, mwanasimba warage yanyoye, ugenda no mu bapfumu yagiye, umukubite n'uriya muntu yamukubise, uriya mukobwa umutere n'inda yagiye, nawe n'indaya yemeye. Nubwo kamere y'ijyanye yagize wewe wameze gusanga cyane iduga kimwe. Murabona ibiduga bijya bikwegana, hari imbere gikwega icyuma, kiretse aho gucika kwa cyacuma ibyunga, aho niho bitandukana. Hari abantu kamere ijyanye yigize iyishaka, sinzi ko muri ko muranyi mwene abo bantu bameze gutyo, niyo babwiwe ngo ntitukegereho cy'icyaha kiba ku ngoma, kigira gifata ibyo bitwa whole control, ugasanga nicyo gikonorora, nicyo gikomanda, niho ngo nicyo gikomanda. Umuntu Imana ntabwo abyemererwa hirya ngo kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kubwabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuki bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Imibiri yacu munyumve neza, imibiri yacu dutegerezwa kuyiha Imana igakoreshwa ibyo kugororoka. Mu zindi Bibiliya y'Icyongereza n'Igifaransa haranditse ngo ahavuze ngo imibiri yacu ikoreshwe ibyo kugororoka, handitse ngo no membre. Niyo ngo iyo bavuze ale membre hari ibyo twa membre inferieur na membre superieur mu mubiri w'umuntu. Ngo ibi bihimba byose bakivutuye cyane kikavako udacupa byitwa ibihimba bya kadogo, tumwe byitwa bitoya bitari bikuru. None ibihimba bikuru ni bya bindi nk'umutima bawukuye mu cupa, bafashe ubwonko bagaterura ugiye ukuyemo nk'umushishito, ari nawe wowe ugiye ufashe amahanga ukayakura. Ngo hari ibihimba babikuye mu mubiri w'umuntu ugiye. None ijambo ritubwiye ngo ibihimba byacu, aya maso, izi ngohe, umushatsi, amaguru, amano, inzara, umubiri wose ngo ni bibi bikoresho byo kugororoka. Bisigura ngo naho Imana ifise abavugabutumwa basoma ijambo ry'Imana nk'uko ndi kumudabikora, ariko umuntu wese abiteza kumenya yuko muri we umubiri wiwe wose ugizwe n'abavugabutumwa. Iri jisho nshobora kukureba nkagutera ubwoba, nshobora no kukureba nshobora gukoresha ijisho mu kureba nkakorera Satani, nshobora no gukoresha ijisho ryanje mu kureba nkakorera Imana. Urwara rwawe urwara nshobora kurutereka rukagira nk'ahantu h'umupfumu, noneho nkarusiga ko n'amarangi nk'amajana 5. Ubwo rwara umuntu arubonye ati ntabwo rujya rwara, ku buryo ruterekana Imana rutobwiza ngo wihanishe iki umuntu. Umunwa wawe abawubonye bisaba ubuko ukorera Imana, ururimi rwawe ruvuze abantu babe bo kwihana. Buriya abantu barindiriye ngo isi ngo izihanishwa ngo na Bibiliya n'ibihamya
bihamya byinshi dusomye n'imirongo ya Bibiliya, ariko harakenewe yuko isi yihanishwa n'uko wabaye. Abantu ku buryo bavuga ngo ndebye ujya mugore muri karite no mu rupangu, nanjye nifuza kuba nkawe zengeri ya sengeri, utagize no gukora byinshi, ingendo yawe, amaguru yawe, umushatsi wawe, buri rugingo rwose ruri kuri wewe nurebe yuko ruriko rurakorera Imana, abantu bose barubonye babona ari Imana. Sinzi ko muri ko muranyumva, nibyo ico gitabo kitubari ngo imibiri yacu ibyo muzindi bavuze ngo ni ingingo zacu, kuko Paulo yigeze kuvuga ngo narambanye nanjye na Yesu, ntabwo ari je niho ahubwo Yesu ari jewe. Iyo umuntu yabambwe, muzi ko bamudoda babamba amaguru bakanabamba n'iki n'amaboko, ubu by'ukuri ukuboko kuri mu musumani no kubita umugore ikofe kandi ukuboko kubanje uwo bwana n'ubutera ibipasi n'imigere nuko atarabambwa, ariko wabambanye na Yesu ntabwo ashobora gukubita ikofe kuko ino hari umusumani, ntari n'ahari byoshoboka n'igipasi ntakigirane, ntabwo yokubita umuntu umugere. Umuntu w'Imana ategerezwa kuba abakristo, ku buryo mu Bafilipi 14 handitse ngo mukore byose nta kwidodomba nta guharira, mube berekanye ngo ijambo ryatubwiye ngo tubeho tutagira agasembwa n'akarohe hagati y'iki gihe n'ibidandidandi n'ibigori. Numva ngo umuntu w'Imana ategerezwa kubaho nta gasembwa nta karohe. Ibyo bavuga ngo bijya bintu bavuze ngo agasembwa, bavuze ngo kuba pire. Ikintu bitwa pire, reka mvuge ku mazi, y'amazi amwe y'iserumu murayazi, amwe yo kwa muganga ajya niyo yitwa opire, kuko ayandi tunywa mu irombo uyateye umuntu mu mitsi ya capfa. Ariya mazi yo kwa muganga ajya y'iserumu, ariya niyo yitwa opire, nibyo bitwa ngo atagira akarohe. Biriya bavuze ngo mubeho nta karohe, baba batubwiye tube nk'ariya mazi. Wowe none ubona wewe nimba wohinduka amazi baguteye abantu bo muri karitsiye ubona batopfa, wowe nurariya amazi, wowe uvuze abantu babona Imana. Ni kuvuga ngo umuntu ategerezwa kwihana, akihana n'uturohe. Hari ukuntu umuntu aguha amazi mu gikombe ariko ugasangamo agashatsi, ndeba abantu byabaye akantu k'agashatsi karimo indani. Umuntu akaguha amazi ariko urebye muka uzawumva yanyoye neza, uyanywa wumva ati imbaraga iki timubuyoba mpinguye nawe, numva uyanywa n'ubwo ugati ko kari agashatsi na peti y'ukuntu igabanukako. None umuntu w'Imana dutegerezwa ko tukihana n'uturohe n'udusenga. Sinzi ko muri ko murari utuntu dutoya, hari utuntu mu bukristo wogira si icyaha ariko twibyaha. Nk'ubu yo nza kubabwiriza nagize ku kino shati, ubu by'ukuri nkayigirana nkababwira ati haleluya, ati amen, ati tugiye kwiganisha ku Imana. Ubu ni muba mwatsitaye kubera abari watsitaye none ririya shati, hari uba yagize akana karohi n'akantu neza saka ariko kaka utwo tuntu tudetaye duto abantu b'Imana bategerezwa kutwihana. Noneho ibyo ni umugambi w'umuntu. Icyo cyaha rero iyo wagikize bigira ibimenyetso, wowe ubwawe ugira amahoro. Ku isi amaleta yose na za n'indi miryango myinshi ku isi ijejwe icyo bitwa sekirite, ijejwe umutekano, ariko naho yo kurinda ikaturinda nk'uko iturinda, ikaduha amahoro n'umutekano, ukarara nta gisuma nta n'abicanyi bagize icyo bagutwara, ariko ntabwo amahoro mu mutima wawe bazoyazanayo kiretse uyihaye cyangwa ugakira ibyaha. Buriya kugendana ibyaha nibyo bizana umutekano muke mu mutima. Niyo mpamvu ushobora kuba nta ngorane ufise ku mutekano, ariko mu nzu ukararuragwana n'umugabo mwabuze amahoro ariko umutekano mugize wowe murawufise. Kuri ino ngingo abantu iyo bagize rero bakize icyaha, umugabo n'umugore babana neza. Muri iyi minsi aho abantu benshi icyaha cononye byinshi kigasiribanga n'ibindi kikabijanjagura byose kikabyonona, abantu benshi nasomye mu gitabo mfise hano ngiye abagabo n'abagore batarihana ibyaha batarabyihana, hari ibintu bidashoboka. Mbwire n'abantu n'impamvu biduteza kubanza kubyumva. Mukanda nitwababwira ngo indwara y'umutima yitwa hypertension uyifata gutya, uyivurwa n'ibi utakize icyaha nta murindi w'amaraso wopfa gukira. Hari ibintu bidashoboka kuko uzirana no kugira ibyo bitwa amahoro makeya yo mu mutima. Hano muri kino gitabo cyitwa Itinéraire du couple haranditse mu cigwa tuvuga ibijyaniranye no kwahukana, ngo abantu benshi barahukanye kandi ibyo nabyo biteye indwara kandi n'ingaruka z'icyaha.
ku ipaje 146 basobanuye ibijaniranye no kwahukana, ariko babanza bavuga impamvu. Hano haranditse ngo ku ipaje 142 handitse impamvu abantu bahukana. Ukazobona umugabo n'umugore umwe ateke. Je nigeze kugenda hano bariko barashwana, umugabo n'umugore baragabuye n'ibiyiko barabigabura ati bibiri furusheti zine zitanu baragabura aryeje bagaburira ibyo bitwa mu Kirundi ngo kwaza hasi mukagabura hamwe. Hariho n'abagabuye ibyumba ngwe muzoza ugumiyo nanje mu minore bashiraho umuryango ntarengwa aturu urugi nta numwe azoburenga iyo pfa nihi wawe uyu no nihi wiwe. Nuko umwaka biro uwundi akabiro abantu bigeze kubyarana kuryamana gukundana baherekezanije muri fiyansaye, umwe ageze uwundi wabo ubundi yongera muherekeza. Hari abantu baherekezanya gutyo umwaka mugezi yo yashikayo akagaruka bakiriko baherekezanya. Kera niho byaba cyane umunsi wose ukabiri bako byase ko bagirana ko batandukana, ariko bakagera ibihe umwe agira urugi acagize atarenga. Izo ni ingaruka z'ibyaha. Hano haranditse impamvu ya mbere nico bitwa mauvaise communication, kuganira nabi. Ubu abantu bari abantu bataganira bameze nk'ibishushanyo bya Bikira Mariya, kimwe kiriya ikindi kirajya, nta kuganira nta kuvugana. Ikintu bahuriyeho gusa ni ukubyara nta kindi. Abo bantu bameze gutyo bataganira, umugore ntaganira n'umugabo, umugabo ntaganira n'umugore, ngako gahinda n'amahoro make binateza indwara mu bantu benshi buzuye mu isi. Kuba udakunzwe ukarira aho boririye, ibyo biteye ingorane mu isi. Izo ni ingaruka z'icyaha. Icyaha rero abantu bafatisha urutoki rumwe ntabwo cyoroshe, kiraremeye. Hirya haranditse ngo ikindi cya kabiri nibyo bitwa problème d'autorité. Ni umugore ashaka kuba umugabo n'umugore n'umugabo abagabo babanye ari babiri ngo ni inkuba zibiri zitabana he mu gice. Muri Bibiliya no mu bindi bitabo ntabwo hemera ko umugabo n'umugore umwe ategeka ku wundi ngo nkunda. Umugabo aje hariya ngo nkunda ntabwo nogenda hariya nicare gusa mu ntebe mbwira umugore wanjye ngo nkunda, ngo kutankunda, ngo zunkunda, ngo nanyubahe. Oyaye nta muntu asaba kubahwa, ahubwo uriyubahiriza. Isiti ko muri ko muranyuma buriya umuntu iyo buriya reka ndababaza ubinzuki zari zitekereje ukazana igiti ngo mwanze kimwe kandi bazisanga mu muzinga wazo ngo rero ngo twubahane ugacushirayo n'igiti murubahana. Inzuku zibwiye ngo twubahane ngo nta nduru ushaka, ariko ukabyoro ugashirayo ugacushirayo n'igiti zirakurya. Abantu benshi mu isi ngo kirazira ko umugabo n'umugore umwe ngo atege ku wundi ngo nkunda ngo nyubaha, wowe wamukunze ngo kutazutwenga wowe utwenga kangaye, ngo kutamvugisha wowe uravuga ko wabaye nk'ikibugu kunka. Nubwo ngo umuntu akwiriye kubaho ariko nawe azi ngo jewe iyo maze kubonekamwo umutima wo gushaka gutegeka byose bigende nkuko shaka urugo mba ndagwisha. Niyo mpamvu Paulo yigeze kwandikira Timoteyo, yari umukozi yakorera mu ishengero, aramubwira ngo ntihakagira umuntu agusuzugura. Ukurikije iyo mvugo ni nkaho Paulo yari guhamagara ishengero nk'iri aturiya mukozi Timoteyo ntihakagira ntimuzomugirene ntimuzomusuzugure. Ariko akubwira ishengero yabwiye Timoteyo kuko gusuzugurwa no kudasuzugurwa Timoteyo yari abifise mwiki uruhara. Buriya umuntu yo kwihagarika mu bakwe agashaka ngo n'abakwe bazomwubahe, oya ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ibintu byitwa problème d'autorité, kumva ushaka gutegeka ubikintu ntukogwe ko ntuhanurwe ube mafu. Hari umuntu wanura agacashira intuzenya gute amaboko mu mata agaca yigira ngo naruzuye ngo je ngo nahandi woshira ibintu. Mwene uwo muntu ni mubi. Niyo mpamvu hano haranditse ngo icya gatatu desatante ireyaliste, ni ukwemererwa umuntu mubana ibintu bitazoshoboka utazoshira no mu ngiro ngo nzoguha byose. Mwagera mu rugo rero we ntiwambwiye ngo uzompa byose, atushaka ibirato bitatu byabunana uhara amahera we wambwiye ngo uzompa byose. Mwabahungu mwe muze mwiyemeza mwe namwe abagabo mu bintu mushoboye, we ibintu byose wobitanga n'Imana ibintu byose ntibibaho kandi ari bifise byose n'igifise byose n'ikibitanga byose. Wowe ngo nzoguha byose ngo nzokugira jembe ukakugenda mba mu bibazo by'umugabo n'umugore birirwa batukana abantu baca mu bintu byabo bidahera. Babimpamagariyemo ndabahamagara ndabajana ahantu ndababwira ati jewe nariruhiye mukambesha canitaye
ati ntimubwire biriya mupfa ngo yazanye ubugari ngo wabuzanye ngo nango yashavuye ngo ngari umugabo wanje ngo namuhaye ngo na apeti ngo ntiyajya ngo acanga aramusunikira ngo nibyo byambabaje nagati ibyo ntabwo ari by'abantu bapfa hari umuntu yohana kujya ninde nubona koza n'igisafuriya cy'umuceri n'ibindi byose na bya bindi wozibona amagrande salivera cyangwa kuzana amate ikigwa dusomye muri Matayo ngo kumva amatuyo kubera ibyo kurya no kuvuga ngo abo bantu nabagati byashaka mumbwira umuzi amashami muyanza ngo mwaragwanye byo n'ingorane zanyu mbwira umuzi kugira mu Rwanda bangiye bapfu bati ikintu kimaze imyaka 16 cyo muri fiançailles yemeranije umugore ati we wanyemereye ngo nibi ati ntabwo yashize mu ngiro umugabo yaciye yihagati nawe harabyemeye kuri mu mbabari ariko mwana mu bico kintu babaca ari cyoroshe kwemerera umugore ngo mu mwaka uzarero muzoza gusura iwanyu umwaka wagera ati none kuri buhere ngo mu bundi hagera ngo mu bundi ubangu uri kurema ibibazo umugabo yakubwira umugore ati ibi bishaka tubikore ngo yego ndabyemeye ati ntuzosubira no kuwanya mahera yari kuzoza yari kuyagumya ngo yego tuzajya hakwiye abagore bagira utuntu nabonye gusa agatamba gahuje na yakanzu na byagirato na yagasakoshi ngo kiriya nico bijana ugatubura ukagenda ugura ugasanga ikintu cy'ikiyumba makinganyanya kirimo ibintu gusa wavuze n'umugabo atazi ibyo bintu kwemerera umuntu ibintu ntubikore ibyo birabyaye ingorane ikindi n'amabanga yarubatse n'ibindi biyaherekeje byose iyo mutabyumvikanye ko bitera ingorane aha izo ni impamvu muri kino gitabo kuri no page haranditse ngo impamvu ya mbere abantu bawukana ariko baje bandika ngo divorce n'est pas une chose simple kwawukana ntabwo ari akantu koroshe banditse munsi ngo nta mugabo n'umugore bawukana ngo abana ntibawukana kandi nibyo ubuvuze ngo umugabo ubuvuze ngo urahukanye n'umugore wawe abana uzaho bumva ngo nja kwa papa nja kwa mama abana babo ntibagira ntabwo mubagabo ngo pasuza n'ikigo gitango pasu abana ntabwo mubagirana ntabwo mubapasura niyo mpamvu batanze inama ngo yaba umugabo wawe cyangwa umugore wagufasha asambana akihana ngo uzushaka umubabarire ngo kuko ari byo byiza kurusha kuvana sinzi ko muri ko murangiye hirya ngo hano banditse ngo hari kwahukana kwitwa divorce emotionnelle kwahukana kuterwa no kumugabo n'umugore batakigirana ibishika ubu muri no minsi kuko uzobona akamesaje kwavuye ku mugore abwira umugabo ngo mwiriwe mugabo wanje akazi keza utwo twaraheza abo twandikira inshuti umugabo yandikira abo bakorana kugira ubona abantu bagiranira ibishika ku buryo ari n'umugabo agenda umugore akaza kuyegereza kwire bwo wagiye agacarira gataha tibana muze rero twirira tucuke ngure n'ikiro cy'inyama ati kwagiye buriye n'imodoka bisize rufashe korokano yagiye ngo hari umugabo agenda mu rugo amahoro akagirana hari umugabo agenda amahoro mu rugo akaba arabonetse ibyo byose kuba abantu batakigiranira ibishika je nasomye ngo abantu urukundo bakundana muri fiançailles rwaheze ntibazoja mu ijuru ngo abo baba barahukanye kwahukana kuvuga ngo nuko kutagirirana ibishika igihe utakimukunda utacumva ku mutima nyene ari yari muba mwarahukanye iyi divorce yoyo ngo inatera n'indwara nyinshi cyane cyane ku bagore indwara zidakira z'ubutinyanka z'ibintu bibajya n'izindi ngorane nyinshi ukazovura wabona ko yareje no mwanyandikira twakamwandikira nibihe bitewe nuko naha bijya agera mu rugo agasanga umugabo yabaye nk'igisizimu induri kabirabaye uko bawukana kuzuye mu isi byo byose bitewe n'icyaha ngo hari abandi bawukana ku mafaranga umwe akagira isaho yiwe ubundi akagurana ubu n'abagabo n'abagore baragurana ngo murana debi muzura kuhamunuza nambwira abantu bageze igihe bagurana ngo nka bitatu bapuwe ntiwishura mwe turahenda na muntu wanyujije cyagiye ugasanga umugore afise ahantu yibye mu nzu yayanditsemo yapfuye umugabo ntagize ntahazi ibyo bintu byo gusanga mwe muzoriha inzu ngo nanjye nzoriha minervare ngo by'ukwezi turabimejeje ngo nawe rasiyo n'ibiri ngo nanjye nzoriha izindi hari abantu babanye gutyo ari abantu abo bantu kandi birirwa basenga banabyina babwiriza ngo n'abakozi b'Imana ngo bagiye ku rurembo rw'Isiyoni kuwa kangahe barabaheza none y'ibindi mwari n'abawukana mu byo twapsikoloji ugasanga umuntu barabana ariko umwe ntabwira ubundi bimurimo ntibayaga ntibavugana bigasa naho umwe aba mu Burayi uwundi aba mu Burundi kandi baba mu nzira ibyo byugarije imiryango yo ku isi ibyo byose ni ingaruka z'icyaha
hari n'abandi bapfa abana ngo mubyaye umuhungu ngo abakobwa ni benshi ngo ibihungu ngo byinshi. Twebwe muri Kongo hari hakurya hajya muri iyi Kongo mubona ubyaye umuhungu ntubyaye uravuga ngo byaye ingorane ngo mu parasera mbiriye ngo uzoyizana. Ariko ubyaye umukobwa hariya bamukwiha n'amadolari n'ibindi bintu byinshi. Ubyaye umukobwa, ubyaye butike, ubyaye inka, umugabo aratelefona yabyaye iki umukobwa acahitana n'ibyo bitanu by'inyama n'impuzu nyinshi akabyina. None twebwe n'abantu nabo bashaka baki, bashaka abahungu. Ni ukuvuga ngo iyi si namwe murabona yaracuramye, kandi abagabo benshi nabo byashoboka niko twojana hano tukabakubita ibikoni byinshi. Hari ukuntu bagongora isuka iyo yabaye gutyo baragongora. Abagabo bakwiye kugongorwa kuko abagabo nibo batera kove ku gitsina kizovuka. Ibyo rero abo wakubitwa atabyaye abaki, atabyaye abahungu n'umugabo niwe akwiye kwirukanwa. Iyo umugore yashobora kugira ngo mvira hatari wari kuko waze kumbyarira abahungu, ubwo n'ubujiji. Ibyo byose ni ingaruka z'icyaha cyugarije iyi si yacu. Mwabantu mwe, icyaha ntabwo toroshe, icyaha kiraremeye. Icyaha ku bantu bagikurikirana uba hari abantu barushe, hari abana ba mayibo birirwa mu ibarabara barara mu gikarato kubera icyaha. Umukobwa yagiye arasamba nabyara umwana adashoboye, ubu mwana yirirwa mu ibarabara, nabo bazomutera inda bayimutereye mu gikarato, amubyarire mu gikarato, n'uwundi akurire mu gikarato, umuryango wo mu gikarato. Kubera iki? Icyaha. Icyaha rero hari abantu bagifitiye ko, ariko impamvu tugifitiye nako nuko tutakizi. Iyo ukizi buri icyaha nicyo kintu cya mbere kibi umuntu akwiye gutinya, ariko nawe ubitinya Yesu atakigufashije ntacyo woshobora. Niyo mpamvu avuze ngo abafashe n'abaremerewe ndagira nti ndabaruhura. Ico ndakivuyeko. Umuntu agakiza, umuntu yitwa ngo yarakijijwe abanza agakizwa ibyaha. Byari byo kuvuga ngo narabatijwe ngo ndasenga ngo ntanga ibya 10. Ubona ko muri muzengero nyinshi umuntu atanga ibya 10, ibifaranga byinshi, bavuga ngo tuvuge tugura ibyuma, ngo tugura amabati y'urusengero, ukavuga ngo nanje ntanze imifuko 100 y'isima. Ngo amen. Ngo amavuta yanjye mu bari karakora. Ntabwo Kristo bupimirwa mu mahira, ntabwo bupimirwa bufise ahandi bupimirwa. Ubu muri no misi umuntu gusa kanza byinshi aririmbye bigacamo n'akajwa kakagira ukuntu. Ibyo nibyo bitwa ngo yaraye mu Kristo n'uvuye n'ibindi byishize na teoloji ishure byitwa ngo n'iby'idini. Uwo muntu yitwa umuntu w'Imana n'ubyo gusa, ntabwo ibyo bintu byitwa kuba umuntu w'Imana. Iyo ngingo ya mbere y'icyaha no kwakira agakiza ka mbere, banza wewe ukire mu mutima. Naho wabana n'umugabo mubi, umwe agukubita ingumi yo kuzura akagukubita n'inkoshi, yigeze kuzana n'ibishirira ngo no guturi umushatsi. Uri umukristo utegerezwa kumuvomera ukamumesera, ibirato byo bikama bisize isiraje, amasobi samesho buri bushashe kandi rwaraye gukurisi kuko uri umukristo. None wewe uvuga ngo uramubita nkubiti ngo uri umukristo, ntabwo uri umukristo nturi hano. Babandi baguhemukiye, umuntu yakoneshereje ibigori byawe uhedetse ikabirya byose, ugiye no kumubaza agacagutuka akagutera n'amabuye, mu kanya agacagwaza umugore agacaza ngo mudutire moto ngo tujane kumudamu, bisaba uyimuhe n'igitora cy'igisubiza mu mahera ukimushiriyemo, utitaye ngo yari impene ziwe zari ibigori byane. Ubwo nibwo bitwa ubukristo. Bitandukanye rero n'abintu byo kuza ngo haleluya ngo amina ngo tuzoja mu ijuru, abavuza inanga n'amakembe n'ingondera byose ibyo kubyina biroshe, ariko kwemera ukababara umuntu yakugiriye gute, ibyo nibyo bigizeye, nibyo bigoye. Mu gihe cya Yesaya 58 higeze bavuga umugwa abantu bigira abanyamasengesho ngo bakisonzesha. Ubu bisera bameza wumva ngo tuvuye ngo mu masengesho ngo yindwi agaca yumva yakirisitu ku masengesho yiwe yajyana yindi. Hari umugabo umwe yageze kutubwira ngo ararongoye icyumba ngo barasenga, hageze haciyemo nk'umunsi umwe akitahira ngo irakirira ibigori n'umutsima, akongera akagaruka ati amen. Abandi bizera bagapfira kuba bavuye kwirira ibiti, avuye kwirira ibigori ati kumwe mu byo hiyo sha. Ni ukuvuga ngo abo bantu mu gihe cya Yesaya barisondesha iminsi myinshi, ariko umuntu avuze ngo hodi bariko bagibugana bagaca bagubika ikivumbi ati yani nkoko twashizeyo ntiguruke. Muriko murabyumva, ariko avuye hehe kwisonzesha. Umuntu akisonzesha ariko ntawe yokwambika, ntawe yoha kubyo kurya, ntawe yogirira neza, nawe
n'abukwe babanye n'abo bose n'amashetani ntibazoja mu ijuru. Buriya ukuntu dutuka abadayimoni ngo abadayimoni ariko nawe urimo dayimoni. Abakazana n'abana bukwe bo mwino minsi abagore rero umuntu era amabuye ntabwo mushobora kandi abivuge. Muri Maraki bambe muri Mika igice cy'indwi handitse ngo abakazana bazohagurukira bayinabukwe, abakobwa bahagurukire ba nyina, abahungu bahagurukire basi. Ariko ntabwo handitse ngo ni bana bukwe bazohagurukira baki abakazana. Impamvu iyo wowe uvuye mu muryango w'iwanyu uje mu muryango w'umuhungu ni wowe udakunzweyo, ni wowe ukwiye kwikundiririza kuri abo bana. Kandi kenshi ibihungu twebwe ngo iwacu ukabandata bukwe abahungu benshi barakunzweyo. Ndabesha abagabo nibo bakundwa. Impamvu umukobwa upfumukwa, umugore bugira impano bizirero ushaka muze munda bacanyeya kuko n'ubundi upfugirana uzugira ngo nabaraga ndi nasenge ngo bashariroti tuni nasenge ndamuva imbere gahuze gacha wiso ngo nawe nasenge wibateye ngo ntakubonye ati wiyo hirya mureka ngahaturashonje agakubita no kunda gacuka ho muhaye bitanu wagira ugaraye imbere ngo naje ngo mwana ngo twayirukana kera nize ngo umwana wanje ngo arakomeye gacu usanga nawe ni muyomba batese ngo n'urugabo wahavuga ngo dutuzwe n'akayoga ugacu urukubita nubwo bitanu ukazopfukwa ugasanga bamukoye n'imiliyari y'ijana. Niyo mpamvu abahungu batunzwe iwabo babaseruka. None abagore bagera mu rugo sase yageramo yabona ikimanitse aha nibi byose agahita bitambikizamo amaguru yose akagara amaboko akagiruka aha hose akagara ntagire n'usubira kugira gukora ko kandi aho arirondera sibo yarara. Uwo mubyeyi yamwonkeje aramwigisha amashuri ari ibiraya heri impene yorora inkwavu n'imbeba z'ikizungu kugira umwana agure minerval wewe wari uhari amuririra akamusoba akamwitumako wewe ni wari uhari. None igihugu cyo barakigije kaminuza kirasohotse kiroza akazicubatsa uruzu agakecuru kaza ati rero mama umugabo ya telefone ati mama raje ati muha agafuko k'umuceri ngaho munama yera ngo ibintu n'ukuri umugore agatama kadinda ariko n'ukuri no gufuhira ibintu tarondeye gose upagani bubi je ntabwo nzanemera ko ari n'amashetani gusa burya abadayimoni barababeshya. None muntu we uharaguwe n'ukwiye buri gihe umuntu avuga ko ikintu ngo ni shetani burya amashetani yaragowe. Buri kintu cyose cyitwa ngo ni shetani. Waba ukwiye gushira mu gace ukamenya yuko uwo mumama ari mwiza by'ukuri mwabakazana reba nyoko kuya baba barafashe igihe uja kumumesera ibihuzu mwokwangana tizana bya bihuzu byose ukirirwa kumwonga ubimesa iyo kwavuye kumumesera ntabwo yobyemera. Reba bafashe urutenge rw'idemi oranje bwitatu nabingahe ni nabingahe na bitanu ugatereka ko cyakiraje n'umwango ni bya satura isi nawe ukakizana cya satura isi ukakizana n'igitambara cyiza ati naje kukureba tumurakomeye n'ubwo rukado niya kwamba atumwe azozagenda abandi bakecuru ngo nifitiye shaho mwana shango nzopfanja nukuvuga ngo wewe wonayo kwanga ntabwo yo kwanga ahubwo bawuri mubi none ukuvuga ngo mukazana ngo yahagurikiye umukazana ni wazohagurukira inabukwe ntabwo ari inabukwe buriyo abakecuru baroroshe naho muzanira batambara ka bitatu ibiyeboyebo bya bibiri n'ibindi by'ibihuzu bya bine n'iby'amajana 3 ntangorane. None bo abi wanyu baraza gusura umuhungu wabo bazanye urutoki n'ibindi bintu ryahando bagitwa ngo nijyanyango ryahando rya mbere ke wacu niko bagita ryahando rya mbere ukarijya wenyine kandi ririya rikwiye kujya nyoko ririya rya mbere ryari niko kuri kwa rutoki nukurishira mu gashangingi ukaronye ku mwana ngo shira agashira inakurati mbari babije n'ututomato gashirako ntangorane muzogirana. None ubwo baragezeho iburatambikiza ibindi ugira amaboko ijana biriya byose bafatwagara ubagidendo muri ko murabyumva amashwa akadendo niko nakangana mukanya ukabona gicuzuye iki ibyo byose ni ingaruka z'ibyaha bibitse mu bantu byononye isi kandi abantu barabisengera ko bakavugishwa babifise bakabyina n'ibindi insengero zikuzura ariko muri abapasitori ngo ntibakunda kubivuga ngo kuko batinya ko abayoboke babo bagenda. Impamvu twebwe umuntu turamubwira ngo ibi si byo n'utwo wakoze na turiya Imana n'ibyemera ushaka ugende
cyangwa usigare kuko cyane nakwemereye ibintu Imana itavuze ntabwo uzoja mu ijuru none ubu mu madini termometre ipima ubukristo n'amafaranga uwo mudamu azana amafaranga ashaka aze yingiza ibintu ari igishushanyo ntacyo bamugira kuko niwazana ibiki niwazana ibifaranga byinshi shaka ko bidandariza itabi nifitiye n'ikibutike kiriramuzi muyinga ariko arije ntange bigira 10 byinshi bazonicarika imbere mu mushinga ntawe w'ishengero inama nze ntanga inama ibyo byose ni ingaruka z'icyaha cyugarije isi intaratangaye mu cyarabaye mu bicaha mu cyarakuze ngo ni ikintu ngo cyarimye ngo ku buryo ngo ubu ngo ababyeyi nibo basigaye ngo basaba imbabazi abana ngo no kwibwira ngo rero ngo twumvikane ngo ntugende ngo none ngo bashaka iki none ngo sinakubwiye ishaka ikirato gisongoye ishaka n'ipantaro imeze uko ni ati kandi narije do poshe bihumbishana ngo none ko atagurisha yantizi na yantama ababyeyi kubera ngo kandi muneye abanyama ndigira ababyeyi bakaza gusaba imbabazi n'ibihumbi 100 n'intama igurishije ngo ubu ababyeyi nibo ngo bazoza ngo bumvira abana ababyeyi ngo bazokumvira abana umwana ntabwo azowacumbira ababyeyi ngo burya ngo mbere kunteye akanyaro ngo ngiye gutwara inda mbere ndagukomesha ngurira ngo nagiye gihungu nzokija ko naho kimitabi na simba warage canapfuye kiba mu bikarato kikimayobo nibigereye nzokija ko ndagukomesha umubyeyi akarinda gutakamba gatanga n'ibiturire ati mugabo ngo n'ababyeyi ngo barabyigisha abana ubu mu ngo nyinshi umwana uramubwira ngo genda kwibaraburiza kugura umuceri ngo canja byabijungu ngo nimvuye ndabito wamubwira ngo ntabwo ndabikuha ngo nanje sireye ukemera ngo genda ro uhitubija mugabo urajya kimwe ibyo biturire bwahereye mu bakira abana mubaha ibyo nibyo bituma muri kazoza utamuhaye atemeye iyo ngingo ndayirangije agakiza gategerezwa kudukiza n'imibiri Imana mu migambi yayo ariko reka ndababaza umuntu ari karataka ngo yo umugongo umwisha ari ucitse ataha ariko haranja ati naha haranyishe Imana mwijurira tweye uyu muntu ngo biranyishe uri kurarira amarira aza utakimenye uko wabaye nuko wifata mwijuru Imana iragira ngo koma musozi ayo Imana irabikora ntabwo Imana inezerezwa turwaye ninezerezwa dufise ibyaha nini kutanezerezwa twarizeye ibintu bitanditse muri Bibiliya uri mu bintu bitariho ntabwo Imana inezerezwa Imana rero hari abantu bazi ngo Imana biraryoherwa ibonye dupfuye tukaba nabi indwara zikatwica ntabwo Imana izinezerezwa ibyo ndashaka mu byumve neza muri Bibiliya haranditse muri Matayo 4 umurongo wa 23 ryo ndarisoma handitse ibintu byaranze ubutumwa bwa Yesu yabwirije ubutumwa ariko bwari bunyuranye n'imikorere y'idini y'Abayuda bwari bunyuranye ku bintu byinshi nshaka gusoma nshaka kuvuga mbere yuko soma kuri no murongo ni muri Matayo 4:23 kugeza ku murongo wa 24 ndahasoma ndababwiye ibintu byinshi bimwe Yesu igihe yaza mu isi ngo bari barateguye abisirayeli ngo bakobwa ngo Mesiya azovukira ngo bakarasiga bakabakora kujya bya bintu byo kwitonora no kwikora umuntu akabamo mubi bashishuye ntabwo ari by'ubu gusa ubu mukanya giranye umuntu yari ruje ukabona yabaye jaune aha kwizo aha ntiyose naho ntiyose ukamenya ibintu ntihafi ibyo bintu ibyo si byo ngo bari bararinganyije neza bavuga ngo Mesiya azovuka abanza Mesiya avukira mu mukobwa wo mu cyaro ico ngo kibigitsitaza ngo avukira mu muryango ukene bigiye bagenda gukeresha Yesu ngo abantu batangiye ituro ariko Abayuda ngo mu cyane babigiye bagenda guhezagiza Yesu buriya ngo kugira umwana bamuhezagire mu idini y'Abayuda watangiye ikimazi wejeje gutanga ikimazi bakamuhezagira ngo Mariya ngo nawe Yosefu ngo bazanya kanuma byukuri umuntu azanye gwaruka rumwe gwa kijambere nuzanye inuma y'injiwa wohera kuri n'uyinka none ngo bakura barose ngo kanuka kaju abayeza bagati ati mwegere ati mustatonze n'abati wo wibo bakamubwira ati nawe ngo ngo babashikiye Yesu ngo baramuhezagira ngo abaca mu ngo batazi ko ari wa mu Mesiya ngo avuka mu buryo bwatangaje abantu
niyo mpamvu muzoza mwumva abantu ngo base kwizera ubutumwa bwa Yesu ngo barabazanya ngo Galilaya ngo niko basagara kari nk'abanyabyaha basazi ba mbere mu Isirayeli ngo Galilaya ngo hova iciza ako ni kamwe ngo mbega mu butumwa bwe ko nta bakuru babwemeye abantu benshi hari n'abantu ubu butumwa benshi n'abantu babwemera iyo mu mihano wabo abantu benshi kurusha n'abari hano ahubwo abantu barabitinye kubuzamo ngo Yesu yarabise abantu benshi ngo bari baramwizeye ariko bakavuga ngo Galilaya ako kakabatsitaza ngo none ngo bakuru bacu ko aribo basoma bafise n'ibitabo kubera iki batabitamuye ako karabatsinda abandi ngo muri Luka muri Yohana 12:2 waranditse ngo yamara no bakuru benshi baramwizeye ngo ariko kuko gutinya abafarisayo ntibabyatura ngo kuko batinya gucibwa mu isinagogi ngo bagakunda n'icubahiro cy'abantu kukirutisha ic'Imana ubari abantu batinya kuva mu idini ngo mvuyo pasitora akabyumva ngo na murongozi ngo na mujenama kandi abo bantu bose Imana izoza guhembera nta numa zoza kukudefanda ngo yamwe ntumuturire ngo yari mukristo wanje ngo ibyo ngo ndabizi ngo bimbaze abazo bagira shimisera rikararira bimwe yihanaguza umushatsi nta azoba yapararanganye umuntu wese akwiye kuzisobanura imbere y'Imana wenyine noneho abantu Yesu uyo ngo butuma yarazanye ngo yageze mu isi asanga imiryango yarapfuye gasomye yaba imiryango yaba iby'idini ngo byari byarapfuye mu bintu byanantangaje ngo izo ngo yari kabwira ubutumwa ngo zari zarononekaye ngo ku buryo ngo n'ababyeyi ngo bari bakwiriye indero ababyeyi bo mu gihe cya Yesu ngo bari bakwiye kubanza kubahana b'indero namwe mumbwire ubu umugabo n'umugore bagwana bagaterana ibimanyu by'amatafari n'ibipande by'umupanga umwana bomurera uwo bomurera ntawe boshobora icyo nshatse kubabwira uwo Yesu yaraje azana ubutumwa muri Matayo 5 yijana igikorane ku musozi ndemera ubutumwa atari ubwo mu rusengero ngo nawe wowe badufite yiteka ku kiyaga wabona bari kuja ku rusengamo muri Yohana 6:10 harantangaje ngo yabwiye ngo nimwicarike abantu ngo hari ibyatsi byinshi yabavuze rero byinshi mu byatsi habaye imbeba ibinyabwoya inyondwe mwabibonetse mu byatsi hari kugira ukabona n'ikiyo kabiciye aho rwimbu twaho bari wicaye nuwango ngo igitigiri cyabo cyane n'ibihumbi 5 kwizera ubutumwa bwa Yesu ugwaye ubwibone bwo mu idini y'abayuda ngo abayuda ngo barabantu ngo bigira abakristo bari bafise n'intambuko batambuka bigize abantu b'Imana ubwo butumwa ngo buyobera abantu kandi bwari ubw'ukuri mu kintu kindi cyari gitangaje Yesu yaravura yakize indwara z'umubiri akanakiza n'indwara z'umutima ubu muri no minsi abantu benshi bibaza impamvu muri buno butumwa tunababwira ngo ujya n'igitunguru kivura asima none nababwa ng'iby'idini ngo n'iby'inuze ngo mubivanga gutoyaye buriya umuntu agwara indwara y'icyaha iyivurwa n'amaraso ya Yesu aribwo buntu habaho n'indwara y'inyigisho z'ibinyoma biza kurangiriza iyo nayo ivurwa no kwizera ukuri ikindi hari indwara z'umubiri igitigu umushishito guteza rheumatisme imigongo ikujya kudafata mu mutwe izi ndwara nyene zizi y'amafitigo yakwishe za ama-infection ibyo bintu bimeze gutyo izo ndwara zivugwa n'amazi n'indya n'ayandi mategeko agenga umubiri ntabwo ushobora kuza gusenga ngo mana rero urabona ngo mbaye hepatite C ngo mu izina rya Yesu ndayitamuje abadayimoni nibo abadayimoni bikubavugira icyo bitwa chasser ni chasser demo abadayimoni barabasenga ariko ntabwo bosenda diabete ngo mu izina rya Yesu ngo diabete biturayikonje iyo ababyashoboka nimeze kwanda n'umuntu yagira umuntu wo mu by'idini ndamubwira yaragwaye diabete ngiye kumuha inama arambwira ngo jengo ntabwo nizera barabahungu we bagiye kumubwira ati papa wowe ucupa kandi ibyo bintu emera ashobora guha inama ngo yayo ndizeye ngo Imana izoyingiza ndamubaza none mwebwe mutakize nukwizera ubura ndamubwira ati ubwo n'ubujiji iyo mwakize indwara muba mwaragiye ku bitaro ati abantu mwese muri hano mu izina rya Yesu haguka bigiye ariko indwara ziravurwa niyo mpamvu tuje kwa muganga malariya igufashe uvuze ngo nizeye ngo mana ngo nkiza malariya Imana irayibona kandi wanayirwaye ariko ntabwo yogukiza Imana buri kintu cyose yakigeneye umuti wizeye ibinyoma numenye ukuri uzobukiza icyaha kikuruhije mu mutima mu ngeso sanga Yesu akigukiza
urwaye indwara z'umubiri nimara amaso urwaye y'amakaroti afise vitamine A ugena vitamine B ya kabiri wirinde n'ibindi byonona amavitamine n'ibindi ibyo makaroti Imana yaranye kugira avura amaso. Urwaye amaso ngo ugiye kuyigora Imana ngo aya maso ngo yanyize utariye bimwe yari ugiye kuyigora. Uko nukugora iki? Nukugora Imana. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye kumenya ngo buri kintu cyose Imana yagishiriyeho umurongo. Muri bino bintu rero Yesu hari ibintu yakoze haranditse muri Matayo kandi niho ndi muri wa murongo 23. Yesu agendagenda i Galilaya hose yigisha mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara n'ubumuga by'uburyo bwose mu bantu. Inkuru yo ya Ikirisiriya hose bamuzanira abarwayi bose batuwewe n'indwara zitari zimwe n'ibibasheshereje n'abinjiwemo n'abadayimoni barwaye intandara n'ibimuga arabakiza. Iyi ndwara yitwa intandara niyo yitwa epilepsy, indwara yo mu bwonko. Ibyo rero ibyo ntabwo ibyo birakira barabivura. Nawe uvuze ngo uzobisengera gusa wowe ubeshe mugakiza. Hari n'abantu bazi ngo bazoja mu ijuru ari ndembe. Ntabwo ijuru ry'Imana ntabwo azotuba tugiye mu bitaro. Mu ijuru ntabwo ari mu bitaro. Ntabwo abantu bazojayo bagiye mu bitaro, ahubwo bazoja bagiye kurya umunezero ariko barakirijwe hano ku isi. Niyo mpamvu umuntu wese ategerezwa Imana iteza kumukiza ikamukiza no mu mibiri. Aho rero mu mibiri iyo tuhageze ntabwo twerekwa, ntabwo umuntu aja gucumba ngo Mana rero mubwire oya, ahubwo Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Imigani igice cya 2 umurongo w'10 haranditse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzonezereza ubugingo bwawe. Kuko ubwenge buriya bwenge bwanditseho hariya nicyo twa connaissance, ni ukwiga ukamenya. Wejeje kumenya ugashira mu ndiro, waheza gushira mu ndiro ivyo bintu Imana ikabiherekeresha ubushobozi bwabyo bikagukiza. Nayo ubundi aho ndaharangije mu gitabo hari igitabo cyitwa Krokeravi, sinzi ko ari umuntu agifise. Muri ico gitabo cyitwa Krokeravi hatubwira ibintu biranga umuntu agwaye. Ubirebeye inyuma sinzi ko coba gihari, ndabivuga ku mutwe. Icambere, umuntu wese afise amaso atukuye aragwaye. Hari abantu bagira amaso atukuye atari yindi ngorane yagize, kandi gushaka kugira ikibazo kikayatukuza. Ushobora kuba wari ijoro wiyumviriye cyane cyangwa izindi ngorane. Hari abantu buri gihe babana amaso atukuye. Kabiri, abagira inzara zisadutse. Usanga umuntu afise inzara zisadutse zizuko zisa. Abantu bafise umushatsi no ku mushatsi tuharebera kugwaye. Aho naho turahareba. Ikindi nukureba ibiro ufise nimba bihwanye n'ukungana. Ibiro nabyo birasuzuma kugwaye inyuma. Ikindi numuntu atigera amwenyura canke atwenge nawe abagwaye. Ubara abantu buri gihe bayinze adaseka naho hose ikibururu kikavuye hejuru kikikubita kuri sahani yari kariramo imboga igacimenekana naco yumva ko bitanatwengeje. Hari abantu badatwenga nta kintu kikibanezereza, naho umugabo yomugurira ibitenge byose bitandazwa muri Muyinga yoguma yayinze ngo nituzanye ngo nushire hariya rero nushire hariya. Uwaragwaye aragwaye ubu hariho n'abagabo badashima. Umugore agateka agaca hirya agakaranga ibirungo byose agapoperanya arashiramo, yaheza kubirya ugazonagiza amazi gusa abize ntavuge ngo ugize ngurakoze. Kandi no muri restaurant ndabona iyo tuhejeje kubirya muri restaurant birateka neza ugashimira iresitora itanagusasira itakubyariye, ariko umugore wawe ukanka kumugirana kumushimira. Bibiliya wewe nawe uba warahanuwe muri Timoteyo 2:3 baranditse mu mirongo ya 2 ngo hazoba n'intashima mu misi y'iherezo. Muri no misi isi yuzuyemo abantu badashima, naho umugabo yokuzanira igitenge ikintu cy'ikidiyore muragize idiyore niza bindi ya bandi bagiramo imishanana inotwe y'iwacu bakabigiramwe amaniro y'amaniro yindi wacu. Murayazi y'amaniramwe mbega biri ko amashugwe muzabona bimwe byakeye. Ubu mugore wa hano mu muji wa mu gisagara umugabo yavuze ngo nzanye niro ngo ndayubutse ko ngaho kabisa ngo nyariro kirasayana wazanga n'urudiyore banze gwemere umushimwe zati muzurarufuka abana ariko babanje kugwemera unagwemere. Umuntu w'Imana ategerezwa kuba hashima. Sinzi ko muri ko murabyumva. Umugabo akubwiye ati rero utore bibiri
ugendera ukuntu gurutu ibijumbu bibirize urajya n'amavoka ati bisire turabisubiramo banza wemere n'ibyo bibiri kuko hari uwundi mugore ariko avuga ngo ntabwo n'amajana ngo ane wompa ngo cyo yiherane none babanza igihumbi ariko arisabira ngahe amagana ane hari umuntu yambwiye yareka mbwira ibintu byo kunyurwa ngo arumva bagiye kwiyahura ngo yarazize ivuka ngo asigaranye ivuka ngo je ngo naritegeye ngo agenda arirya ngo reka narike riheze cemfa ngo arenze inyuma ngo abone ibigore gatora ibishishwa byajyari byari kajya ngo nawe byari karira ngo acana reka kuja kwiyahura ngo byaje ngatuzi uriya abantu bakwiye kumenya neza ko muri ibi abantu bose babayeho barayize badatwenga ntabwo bakiri indwara. Igitabo kimwe kiravuga ngo umuntu wese akwiriye gutwenga inshuro n'imiburiburi 14 ku munsi. Iryo ni itegeko ry'ubuzima. Utabigize uvise ingorane. Icya kabiri nizo nshuro 14 ugatwengamo iminota ingana na 15. Icyo bizogufasha nta ndwara z'umutima uzopfa kurwara. Kubera iyo ubabaye ugababaruka ibyo bitwa état d'esprit d'angoisse, état d'angoisse, ukagira umuhangayiko, umutima nacu uvuga ngo yahangayitse, usigara uterana amaraso ihubi, ugasanga umuntu sinigene yabaye. Umuntu wese ashaka kubanza uyu muntu afise amagara meza aratwenga, wowe utwenga kangahe wawe. Ubu hari abagabo batwenga n'abandi bagabo kwirigara bagatwenga bagakubitana n'amaboko guca meza mubibona inkuru yaryoshe, ariko nta muzi atwenga n'umugore we nawe bagirana amaboko iyo nkuru yariyo. Wowe ugatwenga n'undi mugabo, abagore bagatwenga ngo ihiyuyu ngo yugwa ari bo bonyine, ariko utotwenga n'umugabo wagira ngo ihiyugwa. Nukuvuga ngo iyo mibereho iyo kubaho barayinze utavuga udatwenga nta kikunezereza ku isi, itera indwara. Ni ikimenyetso cy'uko urwaye. Hari igihe urwaye imishishito, hari igihe urwaye indwara n'izindi ndwara nyinshi zitera mwene ibyo bintu. Noneho hano ikindi ni ibyo bimenyetso urabirebera ko umuntu agize agwaye. Nk'akararo umuntu agwaye imishishito ngo yama yigunze ntashaka n'umuntu amubaza ibibazo byinshi, ngo minervari y'abana ngo no kurima mu muceri ngo nahamwonga ngo nacaje ibibazo byinshi ngo kuja ntumaze ibibazo byinshi kubera umushishito w'ugizende uragwaye. None Yesu mu butumwa yarafise bwari ubutumwa bukiza umuntu umubiri, kuko Yesu ashobora kugukiza ibyaha ariko ugasigarana gute, ugasigarana umushishito ukwishe, imitsi yarabyimbye kujya ufise ingorane, ibyaha warabikize ariko mu mubiri hari akajagari n'amahoro make. Niyo mpamvu muri buno butumwa no mu butumwa Yesu yabwirije, ubutumwa bwose butakiza abantu imibiri ntimubakize n'imitima ntabwo ari bwo buba butuzuye. Ni nka birete iriko amanota itagira mwikaje, woja gusaba ikibanza birete iriko amanota ngo yamenye yabaye n'uwa kabiri kurusa n'ijana, ushaka kugira 100%, ariko nta kashi iri ku gacu gitoroka jena kwa diregiteri ngo rero nje kwimukira mu biceri bo gufunga waza kavuga iyo wayikoreye. Umuntu wese yakiriye iby'Imana ntibigire icyo bimumarira mu mubiri no mu mutima, aba yakiriye ibitari byo baba mubeshe. Niyo mpamvu amashengero menshi uzawumva ngo umubwiye ati rero kugwaye kwibagirwa n'umwete muke ku ishuri zurajya tungurusumu atuzoza wibuka wigikaye utaruha naho uzoba impapuro 30. Ngo twebwe mu idini ry'iwacu ngo ntabwo twemera imiti, ngo ntabwo twemera ngo imiti, ngo twakiriye Yesu. None tungurusumu ko ari ya Yesu, Satani niwe yaremye tungurusumu. Hari umuntu ubwira ngo ati rero urabona ko umwana wawe yo diyare ntabwo ari izante, ntabwo ari y'amacinya, samaraso nta maraso arimo. Ati rero iyo hari ibintu biyivura, iyizanye amaraso n'ukenga kujana kwa muganga bakareba n'ibindi biyizanye, ariko ufashe amababi y'ipera ukayateka yanganuku ushaka ukayamwina ayandi ukamuhakanywa make y'ayo mazi diyarikira mwanga yangu mwidini cy'iwacu ngo ntabwo tugira imiti y'ibitutu. Wewe n'imiti y'ibitutu ubona kugipera byari muri ya mababi je unagwaya mababi, none wara kuko mababi yansuka ukagipera cyavuye muri ya mababi ko n'ubundi byari babyabaye ishuko rikaripera kwipera uri cyari kukangiba bigiki. Ibyo ni ibintu by'ubujiji by'amadini nibyo binateye abantu benshi indwara. Hari abantu ibintu ngo yanguye n'uwikirundi kamwe ati baseka mu mapera none twayamurira mu Faransa uzo mu Faransa sinzi ko muri ko muranye abantu barabize utuntu
ubona bavuga ariko ukabona ko nabo bavangiwe na shetani. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Umuntu akagivoka ariko umubwiye ngo ikibuto cy'ivoka rero ucanitse ukagisya cumye ako gafu kavura umushishito ngo yaye ngo ntabwo twaba tugira ibintu by'amatu mutungo imiti y'amatu mutungo batekeye mu ishashi ngo by'amatu akagivoka ariko akagira iki ikibuto ivoka ni n'ibiki kirundi ariko ikibuto ako gafu ngo yango twabona ngo twarakiriye Yesu ntabwo ngo tugira iki ngo tugira ibintu ngo by'amatungo n'amafu ibyo bintu nyene ngo menga murapfumura ngo babona kwakira Yesu none wa Yesu atazi ikibuto nuwaye ibyo bintu ni ibintu by'ubujinga isi ibyuzuyemo ibyo ariko cyane cyane biba muri Afrika iwacu kikirimo umwijima n'ubundi bintu hora tuzutse vuba amabarabaraje vuba asobanutse n'udutelefone n'udutara n'uduteleviziyo n'utuntu twose tuje hirya yejo rero turi mu 30 noneho iyo ni ngorane yuzuye mu isi kuburyo umuntu umubwira hari umudamu umwe twaramubwiye indwara abandi nabo bankaguheba ibintu bitera indwara twaramubwiye aratubwira ngo n'inyama sinzojya ati kwido ndwara uri inyama wowe ngo ni nkoko zoheba ngwebe n'amagi ngwi aratubwira twaraburanye nawe aratubwira ngo basi mundekere kagashishwa kagashato k'inkoko agashato k'inkoko kamwe kinyuma ngo basi bakamukamye ngo ndagashira mu isupu ngo nukuri agashato ariko twarakamuhira kandi ati nende tumugire n'ibirungu twaraburanye tugeza ku gashato k'inkoko ico shatse kubereka abantu benshi baragwaye iyo ugeze mu bitaro niho bimenya umuntu ari kazamba abantu barenganye ngo ntazokira Maroni ubundi yaranze umubajije rero nyiri wo muntu umutima ucucika nawe uriyo mwishuko bazawumva ngo yo ngara ngo barindwi barapfuye ngo yanihuko abantu buriya ugeze mu bitaro niho umenya ko amagara azibye nawe umuntu ariko arisuka mu bitaro ibyo yisukamo bidasobanutse yihagazeko ibirungo byose bya mutabwe na poire na bya sukuma n'iby'ibiharage n'iby'isombe n'iby'ubushaza byose bari abantu babirunze agakaranga n'urukarango wimoteze si biharage ibirungo bya popera yemwe n'amavuta ukabura akamoto k'ibyo bintu bimose ukabata n'inyama n'ibiharage n'amavuta bikamota no mu moto nk'amaganani umuntu kamubwira ati ibyo bintu biratabagura umushishito ngo yaye ngo ni mucuzi ukaranga nawe uramukaranga sasa mukanya umuntu je nibaze kuganira n'umudamu umwe arambwira ngo ndapfuye wewe buno ngumva naratabaguritse ariko ajya gapiripiri aha no kukajya gutyo nambwira ati none kajya gapiripiri uzogahe uriko kandi ibyo banuza ateye uzogahe ariko urogahe bagantuza nebera rubanda abo nibo buzuye mu isi bashaka kubaho agashaka amagara meza ubushishi tutamenya n'agapiripiri akagize akari ibyo byose abantu mwena buzuye isi abantu benshi bahambwe suko bapfuye hageze hari abantu bishwe n'ibitigu kubera inzoga nyinshi ubu hari abantu bariye imikate bajya n'amandazi bagereka kamata yo muri patisserie yasohoka yihanagura muri patisserie all life yo muri muhinga kumva yabaye boss wumvuye muri patisserie kandi ayo mata bitewe n'isukari arimo bitwa lactose ituma amara utituma neza gukubita kimikate bamogerereje bakayikuramo ibyo bitwa soka gashishwa kajejwe kubungabunga ibisogi byacu na yamandazi bakaranze mu bivuta bimaze imyaka 4 biri mu kigunguru n'ibindi byose umuntu yabijya agatangura kuza aja ku mwanda mukuru rimwe ku munsi bikavako rimwe mu minsi ibiri bako gatatu umuntu acabanza aja kugura iringateri barabanye birasi mukanya birasi atangwe kuzayituma amaraso agiye kwa dogiteri amuritse ngo ni kanseri umuntu agaca atangura kujya n'igisizi ngo n'ubundi ngo muca nipfira ngo narustere ngushira ko bona agapiripiri kwija ngo nguzuzana agasigara ajya nk'ugize nk'ubupfuye nawe ndabera uwo muryango umugabo ariko arajya gutyo n'ibisizi zimwe kuba ari agira yigirire yiti umugore nawe yaranywa isukari agimbara karanye ibifiriti ajya n'ibinure byinshi by'ibikoko ibyo binure n'ibifiriti myinshi n'amasukari menshi
iyo bigeze mu mubiri ibinure n'amavuta bidakoreshejwe n'umubiri byihinguramo ibisukari byabaye byinshi, nawe diyabete yamufasha atangiye kuzabyimba ahabyimba ntiyabyimbye. Umugore arwaye diyabete, umugabo nawe kanseri yo mu mara, bose rero bazicara rero sasa bake bazotoranya inkoko guhera mu gatondo gushika ku mugoroba. Utwo twana nta kazoza tuzoza babuca babipfira, abo bana bakabura ababyeyi bari bakigizeye bakibakuza, imiryango ikuzura amaborogo bazize gukaranga no guteka nabi no kubabaje bakayabaga. Ngo hari abantu barongowe n'akayabaga bagira mariage ngo bananditswe bashingiwe, naho wogirane akayabagu kamujani yashaka. Niyo mpamvu uzobona umugabo w'ubwanwa mwiza n'imvi yaje kugura intore ngo banze n'umwe mponje, kandi umugabo ariko ahonje intore mu isoko afise bakazana n'abuzukuru. Muri bisi yo mugiye mu modoka abantu baheraho kuri volcano ngo ibigori mwagera imbere, ngo karoti mwagera imbere, ngo ntumbaswa mwagera imbere, ngo inyama. Hari umugore umwe yaguze inyama zine, ibiti bine by'inyama, mbona bifashe agura n'uburobe, mbona araburiye mu bagabo twari kwishiranya araburiye. Ndavuga ati abagabo baratuza basha, abagabo ndebe umugore arira inyama zine mu bagabo ntanavuge basi naho nawe unamuna cyane no kuzimusaba anagira n'isoni basi avuga ati nawe woge ati mfasha bwari inyama zine tuzabona uyu muntu. Abantu birirwa bajya babigize umushinga, kandi twavutse tujya gusa kugira tugende byo kurya umwanya bintwa yaba nta tano zajya gake, kuko urajya ucurindira ngo amategeko yo kujya ngwejeje kujya gusoma, usomye urabyishura indya zibanze zihotswe, ujyanye ngo bwonko nabwo bucaka bivamo bica bigumayo, kujya bitwara umwanya guteka kujya gusuma. Iyo umuntu jewe yabana ndiye ntapfa nuzanirira nka rimwe mu gaca rijyana n'imihwi warijyane n'amapasteke, ahubwo ibintu byose byitwa ibibogaboga, ibintu by'amakaroti, ibintu byose by'imboga ntabwo biribwa n'ibyabo, ubiriye ukabishira mu nda y'umuntu ntabwo byemera, bibyara imivurungano, match kitangura igikombe cy'isi yose sasa kigatangura, ntabwo byemewe. Noneho ariko ibyamwa nk'itunda rya pome n'indimu irura yari mawe nibyo byemewe kuvangwa n'izindi mboga. Ibyo rero abantu baza ngo hari n'abandi bafise ingeso yitwa mu dessert, abona abanyamujina bize bamwe bitwa abavrema, aheza kujya ngo muzanire ngo yabimi rero ngo nabyari ngo ni dessert, ntabwo byemewe n'ibinanditse, ahubwo ibintu bibisi byose birabanza kuribwa, ibitetse bikaja ko mu juma. Ico naco ndakirangije. Ikindi umuntu wese ategerezwa kuryamira mu rubavu rw'ibumoso, aha mu bubavu. Bamwe mwumve hano mvuze nariko ndababwira ahubwo kirazi aho ikindi kintu k'ibintu kuryamira mu bubavu ari abantu buriya ibintu byo kuryama reka ndabireke tuzobiganira n'ikindi gihe, ariko ibintu byo kuryama uryamye nabi umuntu wese bakwiye kuryamira mu rubavu mu rubavu rwa hano, ibitari ibyo ugasanga byabyaye ingorane. Ntibyaranditse ngo ikindi kintu reka ndeba kandi kugira ndabaho umuti, akandi kantu kirazira, ikandi kantu gateza indwara ni ukurya ibintu byose byanogererejwe, ifu y'ibigori ya kawunga, ifu y'umuceri imera cyane, ibikate, amafarini n'ibyapati, ibyo bintu byose by'ibinyantete, ingano, uburo, ibigori, amasaka, umuceri, iyo ngo bikuwe ko kariya gakushe k'inyuma agashishwa bimwe bitwa isuna, bimwe babaha inkoko zikabyirira, ngo iyo bikuwe ko kariya kantu niko kajejwe gutuma umuntu aje kumanda mukuru neza, bitera indwara z'amara, indwara z'amakanseri. Abantu benshi bakunda kurya ibintu binogererejwe bagwara izo ndwara nyinshi, bakagwara no kuziba kw'amara, kwituma bikanga, za constipation no kumererwa nabi n'ibindi. Ikindi naco ni ugukunda, ikindi naco n'agapiripiri, abantu barya agapiripiri n'ibirungo bikaze bya mutarde, bya poivre n'ibindi byinshi, apana poivre, ibyo birungo na bya bindi byinshi abantu bakunda kubijya byinshi, ibyo bitwa les épices piquantes, abantu bakunda kurya ibyo birungo. Ndabwira abanyamujyi hano imuyinga mugira isoko ibibamo byinshi,
abantu barya ibyo birungo bitera umushishito n'agapiripiri karimo. Noneho ibyo bintu byose ntabwo byemewe, nabyo bitera ingorane. Abantu bakunda kunywa ibintu byafundikiwe mu makopo n'ibintu by'amaji, biriya bintu nabyo bitera indwara z'umushishito, bigatera n'izindi ndwara nyinshi cyane cyane z'umushishito. Ibintu by'amaji, ibyo bintu bimeze gutyo bikunda nabyo ngo gutera indwara nyinshi. Rero iyo umuntu ashaka kugira ubuzima bwiza abanza akamenya uko akwiye no kurya n'amategeko atuma umuntu arya. Rero umuntu ajya buri kandi ibi bintu byose iyo ubikoze ibyo ndonaguye bitera indwara y'umushishito. Umushishito niwo nshaka kubavura ndangize, ibisigaye mwene data arabibigisha. Umushishito urwaye urebera muri bino bintu ndabidondaguye. Icambere mu gitabo hano tuze cyitwa kose n'ibindi bitabo byinshi, icambere kiranga ko urwaye umushishito wewe reka mbere mu mubiri wawe. Icambere ni uko ukunda kuribwa hano mugakora atiba mwena. Hari abantu baribwa bakumva iyo baribwa bakumva bararibwa cyangwa hakaba ibintu mbega n'ibisebe uburibwe byinshi. Abo bantu bameze mwenuko barwaye umushishito. Abandi n'abantu bajya ifungurwa zikirirwa mu nda zigatebayo barwaye umushishito. Abandi n'abantu baheza gufungura bagaca basonza ubwo nyene baba bafise acide nyinshi barwaye umushishito nabo. Ngo yaba babiteba mu nda yaba babiteba bagaca basonza ubwo nyene bose barwaye umushishito. Ikindi ni mire, umuntu akarya ibiyiko bibiri kandi ariye kabiri gusa, iyo ni imishishito. Abandi n'ibirungurira, umuntu yarya ibijumbu yarya ibikindi bijumbu bitera ikirungurira, baraguheze nta bijumbu bitera ikirungurira. Hari abandi iyo bariyirya n'isombe ubugari bw'ibigori n'ibindi n'umuceri yumva ariko araribwa. Hari abandi iyo bariye inanasi bakarya nk'indi mirura bumva bariko haraka mu nda. Abo bantu bose bafise ibyo bibazo cyangwa kuruka amaraso, abo bose baba barwaye umushishito. Kwama wumva mu nda byanka, imivurungano, kurya indya ukagira nyaze n'amasaha 3 kuvumenga ziraje zidahekenye. Ibyo byose ni ngorane. Uburibwe bwo bwaha abantu bose bameze nto baba bafise ingorane y'umushishito. Kuko ntabwo umuntu ashobora kubikira mu ngeso. Ngeze mu ngeso byo ndabisoma hano. Umuntu wabaye umushishito nta nubwo azoja mu ijuru, ntabwo azoja mu ijuru. Umushishito guca wowe umugabo n'umugore bahukana bagakubitana ingumi, tukavayo tubaza ngo turabunze, twagera ku irembo ngo arambise kandi wahava akamukubita bitewe gusa nuko agwaye umushishito. Umushishito ntaravuga bino ndababwire paje ngo hariho n'ibindi bintu biwutera. Ni shari. Umuntu wese afise ishari ngo botike nguriya ni badandaza akadandaza menshi umeze ntabwo ukiri umushishito. Umuntu wese ababazwa nuko uwundi yanose uburyo yakize yatunze yadandaje yambaye, uwo muntu wese w'ishari n'urwango ntabwo akiri umushishito. Wakabo mudasangiye ubwoko, abo mudasangiye intara, n'abahe nabo mwapfuye akarindwi muri 40 ntabwo ukiri umushishito. Ikindi abantu bagera ku isahani bakitanga bo baje kubisangira ntabwo bakira. Hari abantu bagera ku isahani yabageze ku muceri we n'inkoko yiwe yumva n'ingengere ngo ibintu atinyeri kaje n'ikingo urutima akamuheza nta n'uba umusanze ku rutima rwari ruri hejuru. Abo ngo bagwara imishishito natwo kuvura ntabwo ukiri. Buryo umushishito iyo wase gukira turebera ahantu hatatu. Tureba yuko utagwaye amini, tureba yuko ibyo twakubwiye utabisize kugira, tureba niba utagwaye kanseri yawe yakureze, cyane tukareba yuko udasangira n'abantu udakunze. Niyo mpamvu ngo hagusangira n'umuntu udakunze ngo kiragapfa mu mutima uzureke kubiki utanga ngo rwagapfa ngo ni ruguhatwe ngo ni rukuje ngo shaka uzogira ibikujya wumva mu mutima ari ibyo biri ntuzusangire n'uwo muntu uzotumubireka. Iyo biriye ntabwo byemewe. Ngwarona abantu bagera ku meza rero sinyacha ushikwa dise dipotage ngo bagera ku meza ngo mategeko yo kujya ngo kirazira kugambira ngo kirazira gusuzugura ibyo uriye. Hari umuntu agera ku meza ngo kagatsima ngo gatoye birapfuye ngo ibi bikubi ngo byanya gukubuka birapfuye ngo ntane n'amavuta ngo mesha ngo uyu mugore avuga ngo arakaranga ntunze wandishe bibi bikubi bibi bisoma bibarike byeze ubanze bikunda no kubirugende
nawe tutanguye kubyaha ntabwo umubiri ubyemera. Umubiri w'umuntu ufise ubwenge ntabwo ari nka twebwe binjije dukoze ibyo kurya amazi, umubiri ntubyemera. Sinzi ko muriko murabyumva. Utwo tuntu twose rero turatuma udashobora kugira amagara meza, kandi ari utuntu duto byawagize abantu benshi imishishito yarapfuye, abandi igihe ntibajya, abandi bararushe. Hano haranditse mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, mu cyitwa Alimentation et Santé, haranditse ngo un estomac malade rare esprit confus. Umuntu wafite umushishito urwaye wakunda kugira mu bwenge bwiwe habaye ikintu kimeze nk'ibintu by'icuka by'urudubi, ugasanga n'umuntu sinzi ukuntu ameze, umubwiye ngo ni 2 wakakubwira 3, ugasanga arakomana aragoye. Hano banditse ngo akunda gushakuzwa n'ubusa, akaba umuntu akomana yatavuga ukuri. Mwene abo bantu batanafata n'ingingo, abo bantu bose umushishito urwaye uragira ingorane. Noneho ivyo ni ibimenyetso byo mu ngeso by'umuntu arwaye umushishito udakora neza. Rero mwabantu mwe ubutumwa bwo mwijuru bujejwe gukiza imibiri ariko bukanadukiza n'imitima. Ngize umushishito nkagumana ibyaha sinzoja mwijuru, naho nokira ibyaha ariko nkagumana umushishito nzogumaza meze gutugoyo ngo biranishe we ngo mpamatawe. Amata y'umuntu yayoye ntabwo afite umushishito. Ahubwo ubushakashatsi buri kino gitabo cyitwa kose handitse ngo ni science traditionnelle, ni ibintu abantu bene bafondafonze barabishiraho nkabi bavuga ngo ni mubikamya amaraso kandi yongerereza amaraso. Noneho iyo nyoya amata biriko birakurya ngo birahoma kanya gato, ariko kuba wongereje ibyo twagasti wongere amata ubwayo yongerereza imvugo nyinshi muri estomac. Rero ajya umuti, ahubwo umuti n'uyu miranda babwiye ku bantu baba barwaye ibyo bintu byose bamerewe gutyo. N'abantu bakunda kwigunga abahawe nyene ntumuvugisha byinshi ibimenyetso by'umushishito uba urwaye. Rero umuntu arwaye umushishito byirirwa birayogora, n'ibindi bimujya, n'ibindi biduga, amangati, byose usanga umuntu ni ibyo bintu n'ibindi byinshi by'imibe n'ibindi. Ushaka kubivura ubivuza ibintu 3 oya 4. Icambere ni ukugira amahoro yo mu mutima. Nta muntu mu migani 17 n'akabiranditse ngo umutima unezerewe n'umutima mwiza. Munyumve neza, ico ni cyane kugira amahoro yo mu mutima. Ubana n'ikigabo kigukubita barakwibye watishije ukiha amahoro, ibyo bintu umutima ushishije. Icya kabiri ni ukunywa amazi. Amazi akwiriye kuzanyobwa, biturinda indwara z'amafyigo, iz'imigongo, iz'umutwe, yoza ingingo, asohora imyanda, atuma bihagarika neza n'ibindi byiza byinshi. Amazi rero muri no misi yacu abarundi, iyo umuntu akiza akira amazi agukira. Iyo umuntu atunze iwacu kubisa abagabo bitwa ngo umugabo ntanywa amazi. Hari umugabo yavuze ngo umwana ntiyonywa amazi, umugore amazi, n'undi amazi, ngo n'umugabo ntajewe nywa amazi. Muduhurire ngo ku mazi twese ngo jamais. Noneho umuntu akwiye kuzanywa amazi akanyura ikiro n'igice ku munsi umuntu akuze, ibikombe 3. Hamura ahantu hakanye mukazamo y'akazu yazi, ibyo birafasha. Ayo mazi rero nababwiye ko adakozwe inya, umuntu yari anywa amazi amasaha 3 utarajya iminota n'imiburi 30. Aho ndarangije. Ibindi bintu bivura ibyo ni umutobe w'ikirayi n'umutobe w'amashu. Iyo umuntu atagwaye ibisebe, ngo nyumve neza, iyo umuntu atagwaye ibisebe mu mushishito akaba kwaye bya bindi bimenyetso byose nababwiye, kukurya imibe n'ibindi byinshi, ukoresha umutobe w'ikirayi. Urafata nk'ikirayi kimwe ukakigura neza cyiza kitamaze imisi carakabiranye, ukagihata ukakironga, ugafata rape kabote cyangwa agasekuru ukarapa kujya barapitomati biko burandi. Ibyo hejeje kurapa ari kirayi kinini ukabitora ukabikanya, uwo muto ukuyemo bibiyiko 2 biba 3 ubinyoye mbere yuko ujyasigaye n'isaha kongera ukabikora mu mwanya ukazubikora uburibwe umuntu ariko arakoma induru bibareze. Ubikoze rero kwa kubikora ibyo bigize ubwoko bwose bw'umushishito, kiretse umushishito wavuye ko ubwoya bwawe cyo kwamikeze de l'estomac bivugwa gusanishu. Nicyo gusa rifise ubushobozi Imana yaburemanya amakakama yo guhoma n'inyama zikongera zikamera. Sinzi ko munyumvise. Iyo harimo rero n'ibisebe uvanga n'umutobe w'amashu, ukawuvanga n'uwo w'ikiraya ukazuranywa, ibyo ugiye ubikora n'isitani kurikirana ryari umushishito urahera neza ugasubirana ubwo buribwe, amangati, ibiki, ukubabara, kudahoka, ibintu yerera mu nda, induru, ibindi bintu byinshi
ibyo bintu byose bigahita. Mureke Imana muri ano masaha iduhe dukire imishishito yacu, tunakire n'ibyaha byacu Yesu abidukijije. Umuntu wese amenye ngo hejuru y'ibi hari abantu baza kwivuza n'imishishito, bazi umuntu akire n'imishishito akire n'ibyo, ibisigaye abantu baraza guhabwa inama, akanya barakabaha mu kanya imbere gato. Umuntu dubaha inama nazo z'ibyo mukora no ku bundi burwayi bwanyu. Imana rero iduhe kwakira agakiza nyakuri. Naho ingingo yo kwigizera inyigisho z'ibinyoma, kuko n'uwizeye ibinyoma ataba yarakijijwe, kuko ukunda ko agakiza ibyo baraza kubibigisha. Imana twese iduhe kumva rino jambo ridukize mu izina rya Yesu. Wagiriye ubuntu bugirirwa bake, kumenya ubu